posle 1000 godina postojanja crkva i dalje nema šta da nam kaže o demokratiji. Koja nema nikakav sopstveni koncept. Živi u demokratijama i u diktaturama jednako komfortno. Moram da kažem, vidio sam sahrane koje su bile energičnije od ove predstave nove knjige. Inače, knjiga o kojoj ću vam danas pričati je specifično ova knjiga napisana od strane Dragana Veselinovog, nazvana Moj Bog, pitajte popa. Ovaj lik koji najverovatnije liči na pećinskog čoveka, koliko mogu da zaključim, tvrdi da posle ove knjige jednom kada pročitate nećete više nikada otići u crkvu i kako on kaže, Bog je mrtav, a religije o tome ćute. On sa ovom grupom likova tvrdi kako religija je super u svakom sistemu, međutim, svako ko je ikada proučavao istoriju zna da to nije istina. Naime, Sovjetski savez kao i čitav niz komunističkih zemalja su organizovali dugogodišnju propagandu protiv crkve. Da napominjem da kroz čitavu istoriju hrišćanstvo doživljavalo razne progone. Stoga reći da je crkva imala komforan život bez obzira na sistem je istorijska nepismenost. Mada šta očekivati od današnjih ljudi koji otvoreno mrze crkvu bez ikakvog logičnog razloga? Papa Franjo Francisko, koji je jednom prilikom rekao: nije važno vjerovati u Boga da biste bili dobar čovjek. Tradicionalno vjerovanje u Boga čak je pomalo i zastarjelo. Neko može biti duhovan, ali ne i religiozan. Nije nužno ići u crkvu i davati joj novac. Za mnoge crkva može biti i priroda. Neki od najboljih ljudi kroz istoriju nisu vjerovali u Boga, dok su mnogi koji jesu radili najgore stvari u njegovo ime. Očekivao sam pohvale za čovjeka koji se vodi logikom da čak i ako jedete meso možete biti vegetarijanac. Na kraju krajeva papa je u potpunosti otišao od učenja hrišćanstva, jer današnjem sveštenstvu u katoličkom svijetu je važnije da zabave masa i da učine njihove religijske skupove kao neki rock koncert nego da zapravo pričaju o Bogu tu generalno. I vidite, u vezi svega toga ovi su odlučili da se upetljaju, da tvrde kako je crkva trenutno samo sredstvo za širenje nekog izmišljenog velikosrpskog nacionalizma i po njemu najvažnije bi bilo biti privažen samo ovozemaljskom, dok religiju svrstava više kao neki zabavni događaj nego što bi generalno trebalo da bude ozbiljno shvaćeno, što je potpuno pogrešan proces razmišljanja kada je u pitanju religija. I opsjednuto sekularnim i generalno ovozemaljskim je nešto posle čega mogu samo da zaspem. Ako stvarno tako misli generalno o božanskom, onda ne vidi šta se dešava u modernom svetu, jer u svetu gde su ljudi zaboravili božansko, a okrenuli su se zemaljskom, svi u želji da ugode sebi su kreirali svet pun degeneričnosti. Look, they giving them fucking money, y'all. Danas bukvalno pripadnici gej populacije laju na one koji pokušaju da zaštite tradicionalne vrednosti. Gde je ovde ljudskost? Zato je Hristos rekao, ako te svet mrzi, upamti, mene su mrzeli prvoga. Vidite, u svetu bez Boga omladina nema nikakvu perspektivu, okreće se alkoholu i drogama, jednostavno se više možete vidjeti i mladih i drogiranih ljudi po ulicama koji su u potpunosti izgubili bilo kakav moralni kompas. To je posebna priča mode, kako danas treba izgledati, kako treba se kretati ulicama, znate, to je strašno. U stvari jedno društvo zavisi od zdrave žene, od zdrave, čedne i moralne devojke. Zašto kažu da Nemci ne mogu ništa Turcima u Nemačkoj? Zašto?
Sačuvali su porodičnu. Sačuvali su svoje žene su sačuvale. Ona se obukla, jasno ono to malo čudno izgleda, neobično za ovo društvo, znate. Ali ona je ipak čuva neku svoju čednost, neki svoj moral. A vidi, pogledajte mlade hrišćanke danas, Srpkinje, ove po Beogradu, po Podgorici, iscepane, ogoljene, izbušene, istetovirane. Pa šta su to? Znači, to je sve u stvari reč. Priđi, stavi ruku na mene i vodi me da hoćeš. Čekajte, pa ne mogu da verujem da je bilo šta drugo. Da ona kaže, stanite, ja sam sad jedna fina devojka, kad je ona skroz gola, kad ima u pupku piercing, kad ima, znate, kad joj se sve vidi. Znate, danas je ta moda tih tesnih farmerki, znate. Pa onda bolje izađe gola, kak je veze ima. To je kao hula hop, to je toliko priljubljeno da se svaki telesni nabor vidi. I to više u stvari uopšte nije privlačno. Te mučanice ne znaju u stvari. Ja sam muškarac, ja nisam nikakav anđeo. Meni je uvek privlačnije bilo da vidim ženu, devojku, onako ipak u nekoj haljini, pa nešto malo, pa malo i da zamišljam kako je sve to. Nekad ti sve onako ne jeste, da. Znači, nema više otmenosti, sve je sad seksualnost. Nema otmenosti, nema tajne. Nema one, da to ono zaintrigira malo, pa da, znate. I ona misli da će tako privući, pa zna se koga će privući taka devojka? Onoga koji je još jeftiniji od nje, koji nikada neće biti dobar muž, koji nikada neće biti dobar otac, koji nikad neće biti ni dobar čovjek na poslu. Znači, ona u stvari već izabira za sebe čovjeka koga će omrznuti jednog dana, od koga će se razvesti, gde će biti alimentacija, frke, ludila sa decom. Jer čovjek može biti sam na celoj planeti, ali kad ima Boga, to mimo nasi, i svaki hrišćanin bi to trebao da zna, on u stvari nikad nije sam. Jer hrišćanstvo jeste zapravo jedina vera koja je u stvari život. To nije ni filozofija, ni religija, ni ništa u tom smislu. Mi zaista osjećamo živo prisustvo Boga. I kada smo sami bilo gde, u zatvoru, na pustom ostrvu ili u mnogoljudnom gradu, jer, verujte mi, vrlo često se čovjek u jednom Njujorku mnogo usamljenije osjeća. Znači, ta usamljenost, to osjećanje usamljenosti, što ste rekao, to je ključna stvar, to ste jako dobro rekli. Ali usamljenost u stvari u svojoj ljušturi nemanja tog tvorca koji nas je stvorio, koji nam udahnuo život. Zato ljudi uništavaju svoje tijelo, prave te piercinge, tetovaže. Bande to rade da bi se prepoznavali. Da bi se prepoznavali, jer vidite, jedan čovjek koji nosi ozbiljnu, jaku ličnost u sebi, koji ima šta da, koji ima harizmu, znate, on će svojom ličnošću, on će svojim harizmom, svojim intelektom da deluje i da pleni ljude. A mi koji smo prazni, jadni, koji nemamo šta da ponudimo, mi ćemo da pravimo cirkus u sebe, ne bi li nekoga privukli i opet to nikad ništa nije, znate. To je jedna duboka nesreća u stvari. Znači, zato moramo da radimo na svojim dušama, na svojim duhovima, na svojim ličnostima, a na telima lako ćemo. Bog nas je napravio, svi smo, najružniji čovjek u stvari lep kada nosi Boga u sebi. Isto tvrdi kako u Srbiji nisu htjeli da objave njegovu knjigu jer postaje nezgodna pitanja. Iako su njegovu knjigu objavili u Crnoj Gori čisto iz razloga jer mrze Srpsku pravoslavnu crkvu. Nogorac nikad nije napravio problem. Ne zbog ljudi koji su u manastiru, nego zbog svetinja crnogorskih. Svetinje na Cetinju su jako čudna stvar. Vidite, to nije nešto iz Svetog pisma ili manastira, ne. Glavna svetinja tamo je Milova slika. Mislim, samo pogledajte način na koji Cetinjani generalno tretiraju njihovog vođu. Za njih on je bukvalno kao Mesija. Stoga jasno da bi se ponašali agresivno ako bi dobili naređenje od svog velikog Mesije. Ubeđivanje ljudi da virus neće na kašiku, da je ona srebrna, da je ona blagoslovena, to je opet oblik manipulacije. To pravo daš nekome, a nekome ne daš da sprovodi obrede, jer smo mi onda društvo jednaki. To je osnovna sloboda da budemo jednaki i pravo na to. Pa bilo moje pojedinačno, počnemo od njega kao građanina, do toga da institucije ili grupe naše imaju jednaka prava u sprovođenju istog korpusa prava. Od svih grupa u Crnoj Gori samo se jedna najviše borila jer je upravo ta grupa bila najviše ugrožena i samim tim zaslužila je najviše prava zbog svoje čvrste borbe. Osim toga, pravoslavna crkva iza sebe ima veliki broj čuda. Sa razlogom je od nje Sveti Vasilije Ostroški čudotvorac. I na kraju krajeva jedno od najdivnijih čuda koje je pravoslavna crkva izvela u prošlosti je kada su odvratne pagane koji su bukvalno ubijali ljude i prenosili ih kao žrtve svojim paganskim bogovima koji su zapravo na kraju krajeva bili demoni. Naveli smo te pagane da pronađu Hrista i promene svoj način života. Mada zanimljivo, ovi milogorci koji promovišu najviše sekularizam i odvajanje od crkve, sete se Hrista samo kada im nešto treba. Pilat pozvao Isusa Hrista. On je kazao, vi hoćete biti kralj Jevreja, vi hoćete da budete glavni kod Jevreja, i Hrist je odgovorio, to vi rekoste Pilate. Poslije toga je Hrist razapet
njegova sveta i Božja krv je prosula se tamo ulicama i danas tamo rat traje. Mora da svako shvati, a ja sam borac za pravdu, bilo šta da uradi protiv borca za pravdu ne može imati ni svoju ličnu sreću, ni sreću svoje narode i nacije. Dakle, ne pristajemo na jezik mržnje. Naš jezik je ljubav, tolerancija, građanska država, antifašistička, evropska, sekularna. I te vrijednosti smatram da ćemo braniti dok smo živi. Svaki, i to mislim svaki put, ovo je udarac sa osmijehom, kako ja to nazivam. Prikazati sebe kao žrtvu i pored toga što zapravo to nisu. Jer na kraju krajeva, ako su to tako fini i obrazovani ljudi, zašto uvek govore apsolutno najgore stvari o onome što druga strana smatra svetim i vrednim? Jasno je da njihova slika samo postoji u medijima, a ovamo jednostavno unište sve, razore, a onda traže od drugih da reše probleme koji su oni sami napravili. To je na kraju krajeva ono što oni rade. Što je najzanimljivije, Milo Đukanović i generalno DPS partija žele bukvalno Crnu Goru bez srpskog naroda i da unište sve što je srpsko tu. Međutim, sa druge strane, pisac ove knjige tvrdi kako je on zapravo velika Srbenda i veliki Srbin. Nije on nikakav Srbin i ako vam to kaže, znajte samo da vas bukvalno pravi idiotima. Verovatno zato i postavlja idiotska pitanja u toj knjizi poput zašto su Adam i Eva imali pupa kako su oni bili od Boga prvi stvoreni. To samo pokazuje koliko ne zna ništa o teologiji. Niti da se raspita generalno nešto, da zna ko su zapravo po Svetom pismu bili prvi ljudi. Ne, on samo nas lepo govori kako nema obrazovanih ljudi među vernicima. Pa kako onda ovaj jedan sveštenik otkrio kako funkcioniše duga, što je fasciniralo i samog Isaac Newtona, najinteligentnijeg čovjeka prošlosti. Ili, da ne pominjemo, čovjeka koji je bio teoretski fizičar koji je otkrio teoriju velikog praska, po kojoj posle je nastala ateistička serija u kojoj postavljaju pitanja. Recimo imala jedna scena u kojoj jedna devojka kaže ja sam katolik, što verovatno kaže o meni mnogo više nego što bih htjela. Na što je ovaj jedan ateist odgovara, da, to samo znači da si dio masovne kulturne deluzije zato što ste izabrali jednog od već postojećih bogova, to vas čini moralno superiorniji u odnosu na druge ljude koji žive kao po dobrom životu, ali ne biraju istog Boga kao vi. Zbog velike rečitosti ovdje se čini kao da je to pametno to što je on rekao. Anti-blackness or violence. I will use my voice in the most uplifting way possible. And do everything in my power to educate my community. Iako je to samo ponavljanje jednog te istih ateističkih argumenata koje smo već davno odgovorili. Bog je možda stvorio sve ovo. I neka je stvorio i sada neka ide. Više nam nije potreban. Mi sami stvaramo svoj svet. Jer mi ljudi stvaramo religiju. Mi stvaramo ideje kakav bi trebalo da bude politički sistem, kakav bi trebalo da bude ekonomski sistem, na koju etici bi trebalo da se zasnivaju međuljudski odnosi i tako dalje. Meni se taj humanistički stav izuzetno naravno dopao i ja sam do danas na... Kao što sam rekao, zastupa samo materijalno, kao da samo ovaj svet postoji i da posle naše smrti nema ništa, tu se kao automatski sve završava. Vidite, zbog takvog mentalnog kapaciteta koji ljudi danas prihvataju sve više jeretičkih filmova i omladina jednostavno odbacuje sve svete. Tu se pije, tu se klopa, žene vole mladog popa, meni uvek isto godi, da li umre ili se rodi, krstim, venčam i opevam, svi kukaju, a ja pevam. Mada istina, koliko god se on trudio, jednostavno ne može da porekne Boga. Isto, kada pogledate njegovu biografiju, vidjet ćete da on ima komunističke korijene, što bi i objasnilo njegovu odbojnost prema religiji. Oni su ubeđeni da je religija opijum za mase i slično. Mada je smiješno kako je on zavisnik od 7. smrtnog greha, lenjosti i neće bukvalno da se brije, da izgleda kao ljudsko biće, nego ide onako kao pećinski čovjek. Inače, što je smiješno, raspravlja se u knjizi sa zamišljenim popom, kao kada bi se neko pod tušom raspravljao sam sa sobom.
Da, i ovo bi trebalo da bude knjiga koja će vas natrati nikad ne idete u crkvu. Da imao hrabrosti, otišao bi, imao bi debatu sa nekim sveštenikom, ali je lakše živeti u eho komori, da se pravi pred ljudima pametan zato što kaže situacija loša zbog siromaštva. To svako zna, a ti opet koji tvrdiš kako pop nikad ništa ne zna, ne znaš da je Bog zapravo stvorio ljude prije Adama i Eve, nego uporno tvrdiš kako su Adam i Eva prvi ljudi u knjizi. Iako je već na 6. dan bio stvorio ljude, Adam i Eva su nastavili na dan 7. Da napominjem da dani nisu dan i noć, jer oni su nastavili u 3. danu. To su periodi. Ne znaš čak ni metaforičke izraze. I pored toga što ateisti iskrive ono u šta hrišćani vjeruju, opet imaju hrabrost da crtaju ove karikature kako je znanje najveća slabost religije, iako su neki od najpametnijih ljudi u istoriji bili izuzetno religiozni. Također uzmimo moralnost u ateističkom sistemu. Recimo čuveni austrijski slikar, ako znate na koga mislim, je bio kritikovan komunističkog režima kako njegov sistem zapravo uzima decu u vojsku. Iako komunisti kada su to radili, oni su od svojih dječjih vojnika bukvalno pravili narodne heroje. Tako da verovatno je to dobro samo kada oni to rade. Napominjem da su komunisti imali godinama kampove kod nas da su činili velike masakre, mada jednostavno sve to ignorišite jer oni su dobri zato što to tako kažu. Na kraju krajeva tako funkcioniše komunizam. Obećavaju vam utopiju, savršeni sistem, a na kraju dobijete distopiju. Stoga ne, ateizam nije put ka stvaranju boljeg društva. I da napominjem da oni često u svojim obećavanjima utopije mnogi ljudi gledaju stvari kroz ružičaste naočare, sjećaju se Jugoslavije kao te predivne zemlje. Međutim, znamo iz mnogih primjera da se u Jugoslaviji živjelo teško, ali zbog straha od komunističkog režima mnogi ljudi bukvalno nisu smjeli da govore, jer to je režim koji se bukvalno bazira na genocidu. Jer jednom kada država postane jedini vladar, jasno da želi da satre bilo šta božansko. Zato su i vršili pucnjave po slikama svetaca i Hristovi slici u crkvi. A logično on je političar, jer na kraju krajeva jedini bog za ateiste je država. Tako i sa komunističkim režimom, a i vidjet ćete da bilo koja država koja prihvati najviše ateistički sistem ima vlast sa mnogo većom kontrolom generalno. Niti postoji ikakav koncept društva, demokratski koncept društva iza koje ona čvrsto stoji. A ta razlika između demokratija i autokratija koja se kod nas podcjenjuje. Naš narod je naročito upoznat sa blagodetima takozvane demokratije. Mada je interesantno kako ljudi uvek to žele da promovišu kao neki savršeni sistem, iako je apsolutno daleko od toga. Mislim, logično da oni koji promovišu demokratiju najviše mrze crkvu, a oni sami čine najgora djela, nas optužuju kako smo mi zapravo zatucani, kako mi činimo nasilje i slične gluposti. Međutim, jednom kada pogledate kako primjerice u Srbiji čitavi gradovi bukvalno nestaju zbog posljedica abortusa. U sekularnom režimu mediji bukvalno brane čedomorstvo, kako je to osnovno ljudsko pravo. I još ljudi imaju obraza da se pojave na ulicama i da se bune protiv toga, zato što njih, zamislite, neko tera da oni nemaju pravo da ubijaju decu. Jednostavno, jednom kada se uđe u ateistički režim, jasno je da ljudi nemaju moralnog standarda. Jer na kraju krajeva hrišćanstvo ima moralni standard po Bogu. On je moralni kreator univerzuma. Jednom kada vi izgubite taj moralni standard, gde je granica? Zato u sekularnim sistemima i grade robote koji mogu da ratuju. Jer na kraju krajeva šta ćete imati u sekularnom sistemu, tom takozvanom demokratskom društvu, osim novih ratova, čedomorstava i da napominjem uništenje čitavih gradova u protestima, a onda to nazvati mirnim protestom jer vam tako odgovara. To je ipak demokratski proces. To je ipak demokratski protest. Kroz istoriju vidite, bilo je puno raznih paganskih bogova koji su bili u svim formama, oblicima, veličinama. Međutim, pravi razlog za to zato što paganski bogovi su demoni. Sveto pismo je jasno o svemu tome. Međutim, sve te paganske religije su pobeđene
hrišćanstvo je izašlo pobednosno nad njima i njihovi rituali koji su često uključivali ljudske žrtve su zaustavljeni za sva vremena. Međutim, sada imamo novi oblik pretnje za hrišćanstvo koji ima slično sa paganizmom po tome što ima tu brutalnu, divlju stranu, ali opet želi da se prikaže pitomim. Međutim, jednom je hrišćanstvo triumfovalo nad paganizmom i dovelo do uništenja svih tih demona. Uspećemo da triumfujemo ponovo sa jakom verom, sve moguće. Naravno, sa naše strane nam je prednost to što naši ljudi ne padaju na zapadne gluposti. Svesni su da se treba držati tradicije, a ne naskakati na svaki novi moralni trend koji nastaje u Sjedinjenim Američkim Državama, Engleskoj i u sličnim drugim zemljama. Stoga, nikada nemojte odustati od pravičnog puta, svi ostanite odlučni i Hristos je jedini koga treba da sledite, a ne neke države. U principu, to je sve što sam imao da vam kažem. Nadam se da vam se dopao video. Kao i uvijek, nadam se da ste naučili nešto. I to bi bilo sve. Lord Ozunu se odjavljuje.